Yang sing treat treat kila amne ko. Kaya masih ingang sing si costume si yung sumo wrestler gi then to raga. Sit. Happy Halloween. I think I'm purple. Oh my gosh, I love your costume. Happy Halloween. Thank you. You're welcome. Hello mayam kamai taunari mayam su nungairamgani haina thajai akoi su dum nungairi ko mayam ngasi se Halloween ni do Halloween gi di heren akoi costume change tawgani ko but hoji ki ti aina dum witch ki head se uppe ko hoji ki smaina dum leire to haren de sa tawbu su mayam da share tawrakke and jum chatlaga su ingang sing Halloween gi trick or treating gi lakpado adu su dum yar di namaga mayam da share tawrakke to video se makha ta na yengbiu ko mayam akoi purple minion oi ko ngasi staff ataina yellow minion staff karna purple minion oi ko da koi purple minion oi gi change story ko hajik mayam mai jum da hale ko khoi ki di thoina ina Halloween gi kana tau de ko ai chan pa na yam pam bagi amani ka thammi ni ko but ai no na di pam de ko Halloween gi khoi gi letra skull gumba skeleton gumba du da hap do ado aina pam da na tau de but khoi sanana pam bagi se se kitang tau isini nga ta ngai re ingang sing trick or treating gi la ani ko ado su du mayam du utlake mayam ai school de jo halak patang ai ko do ai gi ngasi set pasni ko akhoi se minion se kharam na yellow minion oi kharam na purple minion ko akhoi na purple minion oi the crazy one adu name to ngak le ra ingang sing trick or treating isula ani diduna candies mayam ai ji khap ka thamdoi ni ko mapanda adu ka note thamdani ko 2 candies me amana na per person 2 candies ana natra di ko ingang sing se amuk ta kun hap chali mathumda khangaba diduna tu mapanda thamaga because ngasi muk Diwali ni Diwali ki chuka jige mathak ka lojo ko chena tawraga Diwali celebration ki su tawdoi ni ko adiduna adum makha ta na ji ko jese ke ire ko please take 2 happy Halloween note se please take 2 happy Halloween hai ko aduga sigi candy se sigi keno siga thamge skull gi se tik thoke siga thamge candy me am se thôi con si candy present at iyam bani kya no kg banga makhai gi chocolate ni ko siguma se packet ani lo bani but aham gi di ama katang na kaya ko ge mapanda thamge payam na se kanna set li pa na tape lakshan ge hai na nok se man be sani ni ko yam na phan na mali se ko na sin se pa ken bagi ki ma chu si ong su na si ki ma chu ba chi se re bani ji yang sing treat or treat kila amne ko mayam ingang mayam costume se laga legit chali siang ko can trick or treating gi ye ingang macha sing gi gas di tum parents ka chapi nei ko akoi sanadi akoi ke chapagi mathau ta adre ma manaba sing ga chatle mate ji
ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡ ꯁꯨꯃꯣ ꯔꯦꯁꯂꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯦꯠꯄꯤꯅꯔꯛꯑꯦ Happy Halloween! Happy Halloween. Hi, I think I'm purple. Oh my gosh, I love you. I think Grimace. No, she's the I'm a first minion. purple minion! Happy Halloween! Thank you. You're welcome! Yeah. They let you pick a donut. You guys look awesome! Thank you. You're welcome! You're welcome! Thank you. Thank you. You're welcome! Happy Halloween. Thank you! You're welcome. Thank you. Wait. You're welcome! Yeah? Thank you! Bye! Happy Halloween! mayam ngasi ai chanupagi Halloween gi trick or treat chetlubudo adugi candy mayam se jengo asi mayam se charti mati phazarani yam ai chanupa su hale eko ai chanupa nga hagoire halaktana koi chakcha binare ko chakcha ka ma si homework tawri because ngasai school degi halaga ma se homework tawbagi matam leitaba ko atang ma phone sanare aduloraga mai mamana bana phone tawre eko la o haina to mai mamana ba gire chatla ka mai mamana ba ohum mari chapinari ni ko punna trick or treat ki ko hana di akhoi ga chapinara me hedi pakhang phara baina akhoi ga chatning dre mamana ba goine chatle ko do mamana ba ka chatna kena tawraga hale aduga ma homework haji kana tawri ko homework lei haina kai hai midnight pu the due ni haide ko adu haraga nga sai mas chakre ko chakringai da last year Halloween da ko ma se mai mama na baga moi trick or treat ka mu chatli ko last year su adu ga ma chashma mang halak pane ba du mai power glass ka mai na mang hali no hangde ma adu yaw do di u shu phajana udri ni ko adu chashma mang hale aduga ngasi chetlamdai ta ju hai khine ba ko sana chashma to check shallu adake nangi phone check shallu haina ko adu phajana bujai raga ai nu pana thillure aduga ai nu pana thillaga kai hai minute tra manga matung da ko ai nu pana jum jawra ka minute tra manga gi matung da ai man ai gi chanu pa gi mama na bana ai nu pa da phone tawre e ko aduga hai ba Vedat want to speak to you haina ko Vedat se ai chanu pa ming Vedat ko wi ko ke di man hare da ai gi phone jawram dre phone leitre haina ko adu adang gaida keno lehau ja horaba ai do khangdre natraga find my phone amtang tawra kamtang thiview haina ko gari da jeng ba di yaudre aduga find my phone to bodo aduga tawada di ai gi kona thilamba mafam do adugi daigi neighborhood to ga leyene utle ko de de hai rai nu pa da nang chatlo nang chalaga atu keno do dum tawraga find my phone ko adugi kena tawraga amtang thiu haina ko adu tawraga thire aduge aina su phone se hanjan ring di chatpa ko mina phangaga pining da ba oiradi switch off tawshin gi ba sujai dana but phangira phapta draba adum ring chatle ko aduge aina wakhanam da la ko ki like in case mina phangasu moina akoi da call tor podi jara because an iPhone do lock to bunina adidina ai kenom khut on tawraga ina message oina tharaga ina ko aduge ina message ibene hi ke hi aigi chanupagi phone se phangba di can you please call me at this number haina ko to aigi number tau ki tha ki bane ba ko do phone se lock oirasu khangde atai pram ki phone do oibra oidra but akoi gi phone da di adum lock oirasu message pu di lak pa se pa ba yai he ba ko adu do hak le raga normally ai phone di silent da thammi ko adoga aina du message tha ki bari na silent da thamdre ko silent lokho ega ring da thamaga har lerga ring la ai phone unknown number amadagi du ka haiba sisanang na chana pa gi phone ra ke hai ai message to phangnai na on the phone to re ini haina di man hai gedi hai re ko gedi ai hai bane wa on da phare doi di ai nu pa da phone to halak ke ai nu pa kana phone thiri bani ai na ko ai nu pa lecture ai nu pa na lecture ne na because adu ngangna ri ai da ai nu pa na haji gi jum do haji nu pi du gi jum do ga jawre phangba mane jawre na haiba ko bedi kai gi no haidi ai nu pa na phone se mi do na phangaga mana mashu ingang sing puraga trick or treating ko chat pani na phone se location do nga tang leitena change to ba ko aduga ngahak leiraga di
location amadagi change sung taudraba the nupi the jum jawbudunebako the ainupana su chatlaga keno ai ka parishionering it ainupa su dum jawre and gadi man ainupa the phone the pirak buduni haibako aduni da phone do mangure yan luckily phangeko aduni adi careless oibodo sauningbodo ko gadi jum da max ko na ngasai halakpa kain haire ko nang phone di hapta magidi phangaroi hena man kai ki noi aina obviously nang yam satena careless oibodo ko adudi phone hapta am di phangaroi na ma phone budi phangaroi aduni asi hedum mayam da share toning da nang ko ngasi gi incident mayam se तो मैं मतंग से दम वीडियो से लोशन लगे एंड वीडियो से बुनुंगाई बिरदी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिरमो नोबी चनाव न येंग बोय बतारदी एंड कमेंट सो हाई बिर नुंगाई नुंगाई ते हैना एंड हानदगी आई की वीडियो बु येंग बिरना इबु सपोर्ट तो बिरे बिचनाव मयाम बुसु थैंक यू सो मच को इबु सपोर्ट तो बिबगी दमकता एंड मथंग वीडियो दमु फंगनरसी को मयाम बाय एवरीवन नुंगाई न लेयो गुड नाइट मयाम